Aleyhi ve barakatuhu. Asgariya kitabının ikinci bölümünün 5. sabağı. Sözdün ortasında kelgen alif tamgasının yazılışı temamız. Alif sözdün ortasına gelip onday toluq bolsa negizde kitabun dep toluq yazılsa, Kur'an'da kitabun dep alif kiçineke bolup yazıladi. Samawati eki alif tursa oşonu ele kiçireйтип koyadi. Samawati. Şul aliflerdi qarab, sozup, eki alifke sozup oku veresizler. Tömönki sözlөрдү oku deyт. Birinci könügü Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu sozulat. Hâzâ zâlikum zâlikum İbrahimu. Şu kiçineki aliflerge göңүл burup okuңuzlar. İsmailu. İsmailu. İshaqu. İshaqu. عالمين عالمين صراط إلهكم رزقناهم رزقناهم لكن نفاثات عابدون كافرون مالك أعطيناك Tebareke dalalun. Gördünüzler mi? Emin bul uşul ele misallar ayatta. Kur'an ayatlarından keltirген misallar. İkinci könügü ve cennetin elfafa ve cennetin elfafa. Akırını okuyayız. Ayat vakıfta aldıda ötöz inşallah. Elfafa toktogunda akırınдағы тәнвин оқылбай қалады. Созылып эле алиф менен бүтөт. Элфафа ва халакнакум азважа абсаруха хаши'a та марбута токтогонда хага айланат. Эгер улантып кете турган болсоңуздар та менен ты тамгасы менен уланып кетесиздер. Хаши'атун деп. Хаза яуму ла янтикун ва каззабу би аятина киззаба ва фавакиха мимма яштахун ва кулла шай'ин ахсайнаху китаба وكل شيء أحصيناه كتابا. Akırı sözlük bitedi. İlk alifke. ثم رددناه ثم ردد дәлде қылқыла қылабыз, көкке бойылып тұрады, көрдіңіздер. ثم ғунналы тамға мим қармаш керек. ثم رددناه أسفل سافلين يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا سوزوس ليتني قدمت لحياتي. Ya tamgasının alif bolup okuluşu. Ya türündögi alif деп коет. Ләдә я түрүндөгү алиф ошондо бул сүрөтү я окулушу алиф болуп окулат. Ләдә кадимкидей эле эки алифке созорбуз. Мата биринчи көнүгү. Иля ала анна нунду кармайбыз. Шатта таала A'la көрдүңүзбү? Я түрүндөгү, я сүрөтүндөгү тактап айтканда, я түрүндө, я сүрөтүндөгү алиф. Окулушу алиф, жазылышы я. Муса, Иса, Яхья, Духа, Сажа, Қала, Тамара, Татамара, فهدى
Экинчи көнүгү аяттар менен мисал келтиргени. فأنت له تصدى فأنت көрдүңүздөрбү бул жерде сүкүнсүз нун ихфа деп коет. فأنت кыргызча ң тамгасы ошого окшош. فأنت таңдайга өтө тийгизип толук тийгизип окубайбыз. Жумшак тийгизебиз учкай алып барып. Анта эмес. Анта лаху тасадда. Бул ихва өзүнөн алдыңкы тамгаларга карайт. Мисалы та келдиби? Та тамгасы. Та тамгасы жумшак болсо, бул да жумшак окулат. Бул жакта то келсе, мисалы жоон окулуп калат бул дагы. То дагы, бул ихфа дагы сүкүнсүз нун экөө тең жоон окулат. Мисалы фаанто. Эгер коф келсе, кофко дагы жоон окулат. Коф анткени жоон тамга. Фаанко. Ошондой эле сүкүнсүз нунду окуп жатканда өзүнүн алдыңкы тамгага жашырып окуйбуз. Жашырып окуйбуз дегенде деп ңыны келтирип атканда, кармап турганда ошондон алдыңкы тамганы чыгарганга даярданабыз. Даярданып турабыз. Мисалы дегенче таны даярданып турабыз. Тилди та каерден чыкса, ошол жерге алып барабыз. Ошону айтат. Ошон үчүн сүкүндүү нун же болбосо ихфа, аты ихфа деп коет. Ихфа өзүнөн алдыңкы келген тамгага жашырылып окулат дейт. Лаху тасадда. Инна нунду кармайбыз. Инна алайна лалхуда وما عليك ألا يزكى ولسوف يرضى көрдүңүздөрбү? Ро жоон тамга жоон кылабыз. Ярда эмес, ярдо десеңиз жумшак болуп калат. Ярдо وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى إِنَّ سَعْيَكُمْ көрдүңүздөрбү? Нунду кармайбыз. Эң башкысы нун, мийимдерди жакшы кармаш керек. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ذِكْرَى وَمَا كُنَّا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ تَنَزَّلُ عَلَى созобуз бул жерде. كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ما ودعك ربك وما قلى تصلى көрдүңүздөрбү? Таны жумшак, андан кийин сод жоон окулат. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية Keyingi sabaqdan görüşkөнчө, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.